Poštovani gledalci, nalazimo se u hramu Svetih Arhangela u Nišu, takozvanom Malom sabornom hramu. Gost domaćina ove emisije je gospodin dr. Miša Rakocija, autor monografije sa naslovom Saborna crkva u Nišu. Povod za pisanje ove knjige je obeležavanje 200 godina od izgradnje Malog sabornog hrama u Nišu. Dobar dan, gospodine Rakocija. Dobar dan. Vi ste doktor istorije umetnosti i tvorac ste ove knjige. Da vam kažem nešto, ja se bavim celog svog života, radnog veka, istorijom Niške eparhije i Niških crkava. Tačno pisanje ove monografije traje otprilike 2,5-3 godine. Za te 2,5-3 godine sakupljeno je dosta novih podataka i možemo slobodno reći da je ova knjiga na neki način otvorila jednu i duhovnu i umetničku riznicu Niške eparhije koja, eto, moramo priznati, je bila pomalo i zaboravljena i nije na pravi način predstavljena. Mislim da posle ove knjige sasvim će drugačije izgledati u očima prvo Nišlija, a i međunarodne i naučne javnosti, posebno bitno, i Niš i Niška eparhija. Monografija gospodina Rakocija sadrži obilje istorijskog materijala. Govori ono što je možda nepoznato našim slušalcima i gledalcima, a to je da istorija Niške eparhije traje oko 1700 godina. To je ozbiljan broj, ozbiljan period gde se dešavalo puno toga. Možemo reći da je Niška eparhija jedna od najstarijih eparhija na Balkanu i kao episkopski centar ona se već spominje u 4. veku sa episkopom Znanim, to je Kirijak. Znači, već tada Niš je sedište episkopije i već tada je ovde hrišćanstvo našlo svoje jako uporište. Jer u posebno tom ranohrišćanskom periodu Niš je bio jedan izuzetno značajan grad. I uopšte, osim činjenice što je u Nišu rođen car Konstantin, potonji sveti car Konstantin koji je svetu dao hrišćanstvo i zahvaljujući njemu je svet Evropa ono što jeste danas, a to je hrišćanska. Znači, to je jedan Nišlija uradio. U Niš je također u to vreme bio poznat i znamenit grad po svojim mučenicima. U tom periodu jedan episkop Viktricije iz daleke Galije svrstava Niš među najuglednije gradove gde se čuvaju mošti svetitelja, svrstava i Niš, ali te mošti su mošti koje čine čuda, kažem, leče bolesne, što znači da je Niš već tada bio mesto hodočašća. I po svojoj prilici su te mošti bile u jednoj prelepoj bazilici koja je otkrivena, bazilici mučenika, kako ja zovem, ili tu u okviru koje se nalazi i martirijum. Po svojoj prilici su tu možda bili mošti ili su u toj crkvi bili sahranjeni ti prvi niški episkopi ili su možda bili mošti mučenika. Mi ne znamo imena niških mučenika, ali kao retko gde mi znamo kako su izgledali niški mučenici. Tako da, zahvaljujući dobro znanoj u nauci ranohrišćanskoj grobnici, na istočnom zidu se nalazi figure niških mučenika ispod palminih grana. To je nešto što je siguran znak da su u pitanju mučenici. Pored, dakle, Jerusalima, Antiohije, Rima, Soluna i tako dalje, Niš je zaista je za poštovanje tih 1700 godina. Tako je. Ja sam još spomenuo koliko Niš bio značajan u tim prvim vekovima hrišćanstva. Na primjer, posle sabora u Serdici 343. godine u Niš dolazi Atanasije. To će biti potonji sveti Atanasije Veliki. Znači, jedan toliko veliki svetac će sledeće 344. godine Uskrs dočekati sa niškim episkopom Gaudencijem ovde u Nišu. Eto, Nišlije treba da znaju da je ovim našim ulicama šetao jedan takav svetac kao sveti Atanasije. Iz prebogate istorije Niške episkopije imamo puno toga da kroz istoriju kažemo. Međutim, mi ćemo se zadržati na nekoliko tih, da kažemo, ključnih momenta. Jedan od prvih koji biram za razgovor, to je vreme Nemanjića. Šta imate da kažete o tome? U istoriji Niške eparhije postojalo 5 sabornih crkava. Znači, u toj drugoj sabornoj crkvi postojale su mošti Svetog Prokopija, to je izuzetno veliki mučenik. Kako su one dospele do Niša, to se ne zna, ali u svakom slučaju na prostoru današnje crkve Svetog Nikole bila je, znači, ta ogromna katedralna crkva Svetog Prokopija. Šta se dešava? Stefan Nemanja kada je došao i osvojio grad Niš, svakako Stefan Nemanja crkve nije razarao, već je gradio, to svi
znamo. On svakako nije razorio katedralnu crkvu Svetog Prokopija gdje su bile mošti uglednih episkopa, međutim tu su i dalje stolovali grčki episkopi. Da bi napravio konkurenciju grčkim episkopima, Stefan Nemanja na suprotnom brdu u odnosu na to Sveto-Nikolsko brdo gdje je katedralna crkva Svetog Prokopija, gradi novu crkvu posvećenu Svetom Pantalejmonu. Tako uslovno rečeno, on pravi neku vrstu konkurencije. Ja mislim da je to možda retko spominjan ili nikad ne spominjan, jedan od prvih koraka ka crkvenoj i državnoj samostalnosti možda je načinjen baš ovdje u Nišu. Posle toga dolazi, tako da kažem, najezda Turaka i nekoliko vekova turskog ropstva. Šta se zna o istoriji ove crkve u tom periodu? Srbi su svakako ostali bez svoje saborne crkve i početkom 17. veka, opet zahvaljujući arheološkim istraživanjima, otkrivena je unutar ogromne te katedralne crkve koja je preko 30 metara bila Svetog Prokopija. Unutar otkriveni su živopisi iz početka 17. veka, te neke skromne, male, jednobrodne crkve koje su Srbi početkom 17. veka sagradili, izborili se za to pravo sagradili i to je treća saborna crkva u istoriji Niške eparhije. I tu će sada stolovati episkop. Recite mi, dolazimo do 19. veka, početka 19. veka, kada se prvi put gradi ovaj hram. Pa jeste. Recite nam nešto u tom periodu kada je vladika Niški bio Makarije II. 82 godine tačno posle pretvaranja crkve Svetog Nikole u džamiju. Crkva Svetog Nikole, ta treća saborna crkva, je, kaže se, 6 puta menjala veru. Znači, prvo su pretvorili u džamiju, pa međutim minareti koji su oni dogradili spadao je non stop. I Turci sujeverja, plašeći se, oni su vraćali Srbima. Pa opet kad se iznerviraju, oni opet uzmu Srbima, naprave minaret, a minaret opet padne. I tako 6 puta je ta crkva jadna menjala veru i Srbi su, posle kada je definitivno pretvoreno u džamiju, Srbi su 82 godine tačno bili bez svoje saborne crkve i onda će u vreme episkopa Makarija on pokrenuti izgradnju male saborne crkve koja je tako imala jedno mukotrpno žitije koje treba istraživačkim putem nekako smo uspeli da ga sklopimo i da sagledamo kroz šta je sve prošla ova crkva da bi izgledala ovako kakva je danas. Da, doćemo do toga. Recite mi, odmah posle Makarije bio je vladika Meletije, koji je mučenički stradao. Jesi zna nešto o tom? To je neko mučeničko žitije ove crkve započinje, u stvari, verovali ne, jedno 4-5 godina posle boja na Čegru i posle izgradnje one ćele kule, jer već 1815. godine dolaze ikone sa Hilandara, prestolne ikone koje su rađene za ovu crkvu. Znači, pre toga Makar je uspeo da se izbori i on je počeo možda 14. ili već koje godine da gradi ovu crkvu. To su, normalno, Turci se bunili, nisu dozvolili i preko noći su zapalili. Dolazi vladika Melentije 815. godine, posle Makarija, koja je s jednom sračunatom politikom, zajedno sa niškim tadašnjim pašom, uspeo da dobije dozvolu i da se pokrene izgradnja ove crkve. Ova crkva je prvo bila praugana osnova, jednostavna sa apsidom na istoku i to je ono što je tada bilo izgrađeno i osvećeno 1819. godine. To je ono što je Srbe činilo izuzetno radosnim, kakva god je bila. Ovo je prva saborna crkva posle 82 godine. Ta saradnja sa Melentijom pašu je skupo koštalo. Kada je došlo do promene vlasti, novi paša koji je došao, on je proubio svog prethodnika zbog saradnje sa Srbima, a Melentija je kaznio zbog saradnje sa slobodnom Miloševom Srbijom. Uhapšen je, obešen je sa još jednim sveštenikom i vjernim građanima Niša. Danas postoji spomenik. Taj spomenik je postavljen, interesantno, 1913. godine, na 1600. godišnjicu Milanskog edikta, kada je Niš 1913. možete da zamislite te ratne 1913. godine, da je Niš toliko dobro organizovao proslavu Milanskog edikta, da je čak je i Nikolaj Romanov II poslao sasude jedne prelepe od pozlaćenog srebra sa draguljima koje se nalazi u riznici eparhije Niške kao poklon eparhiji. Tada je bio na čelu Niške eparhije episkop Dositej Vasić. To je onaj sveti Dositej Vasić, sveti propovednik. To je nešto što je sve deo ove priče. Dolazimo opet do druge polovine 19. veka kada se gradi veliki hram.
Kada se napravila ova crkva i onda se pokazalo da je i ona mala, onda je počela da se gradi ova velika saborna crkva. Ona je bila ogromna, priča se tada da su Srbi u oslobođenoj Srbiji tražili od Nišlija da naprave crkvu da se vidi od Stalaća. I nisu oni mnogo pogrešili, jer ta crkva je stvarno bila ogromna. Svi su se čudili, prolaznici, putopisci, što će, kaže, jedna ovako kasabi, ovolika crkva, kaže, to je stvarno bilo ogromno, zato što nisu poznavali istoriju Niške eparhije. I tada je arhitekta Andreja Damjanović napravio jedan divan projekat koji je trebalo da se realizuje. Ugovor je potpisan sa esnafom niškim i sa Andrejom i u ovoj knjizi prvi put se i objavljuje taj ugovor o izgradnji crkve i on je tada napravio projekat za izgradnju crkve. Ali evo zašto je to interesantno. Zbog toga što su u stvari, što je paša zabranio da se podiže zvonik toliko visok. Znači, to je bilo ogromno. Ajde, nekako je progutao ovu telo crkve, ali uopšte zvonik koji je trebao da bude 43 metra visoka. Turci su dolazili kod njega i govorili to, paša to ne dolazi u obzir, da Srbi imaju toliko veliki zvonik. On je govorio Turcima, utešio ih tema, kaže, pustite Srbe, nek brade veliku crkvu, potrošit će pare na crkvu, neće imati za džebanu, što bi se reklo, za oružje, a Srbima je opet govorio da nemoj da pravite barem ne toliki zvonik, kaže, srušit će se, to je stvarno 43 metra, je ogromno. I sad, kažem, slučajno sam našao od potomka koji živi u Sofiji, Andreja Damjanovića, deo originalnog projekta iz 1857. godine, gde se vidi kako je zamislio Andreja Damjanović da bude zvonik Niške saborne crkve. To je jedan prelep barokni zvonik koji je mnogo sliči zvoniku saborne crkve u Beogradu. I u ovoj knjizi imate i originalni projekat i rekonstrukciju sa tim zvonikom, znači idealna rekonstrukcija kako bi izgledala Niška saborna crkva da je paša dozvolio. Pošto se držimo te istorijske vertikale, tako smo je nazvali, recite nam nešto o 20. veku. Pa 20. vek je isto jedan vek koji, kao i prethodni vekovi za Srbe, bio težak i tako i za sabornu crkvu. Sve ono kroz što je prolazio narod, prolazili su i naše svetinje. Naprimjer, ova mala saborna crkva su, Austrijanci su, kad su došli, prilagodili za svoje potrebe. Što se tiče velike saborne crkve, ona u Prvom svjetskom ratu nije razarana, u Drugom svjetskom ratu je srušen severoistočni deo zida, malo je oštećen ikonostas, ali odmah posle toga tada episkop Jovan Ilić je obnovio sve to, rešio, uradio i osvetio ponovo. Mučeničko žitije sabornog hrama u Nišu ima još jedan čin, to je početak 21. veka, kada veliki hram gori. 21. vek je u tom mučeničkom žitiju upisan još jedan tužan događaj, a to je jedan veliki plamen koji je odneo sve ono što je od drveta. Znate kako izgleda ovaj stub? Ovaj stub je tako što je unutra greda drvena, oko te drvene grede je oblepljena konopac, pa nabačen malter i onda je taj malter bio ofarban u oboje kamena i niko nije verovao da je to sve od drveta, a ne onako impozantno i lepo gleda i svi misle da je to kamen. To je bio problem, zato se i pojavio taj požar koji je odneo ono što je najviše vredno u crkvi, a to je ikonostas, na kome su radili i Todorović, i Krstić, i Marković. Znači, sa ovim ikonostasom niška istorija umetnosti, niška umetnost se uhvatila korak sa Evropom. To je pobjeda, znači, mlađeg Krstića, odnosno na tu staru storu Todorovića i to je sve jednog trenutka nestalo. Šta se sad dešava? Pojavila se ova knjiga i sve je to u jednom trenutku vaskrslo. Bukvalno, jer zahvaljujući tim naporima uspeo sam da što sam više, verujte, teško je bilo, kompletno je napravljena rekonstrukcija ikonostasa, sve ikone, znači ne crteži, nego fotografije, sve ikone tu postoji i jedna kompletna idealna rekonstrukcija ikonostasa sa fotografija na svakom mestu gde je koja ikona bila, tako i velike fotografije normalno. Svaka ikona je kataloški analizirana, obrađena, tako da za buduća pokolenja je to sačuvano koricama i mislim da je to bila prilika da izvučemo ono što moglo da se sačuva i da se sećanja na taj ikonostas. Evo, na neki način vratili smo se, tako da kažem, u sadašnjost. Šta se dešavalo posljednjih 2 godine?
Mora da se vratim malo unazad, to nismo rekli, znači posle te crkve koja je bila pravougaona, bila je velika obnova iz 1835. do 1837. godine. Tada će crkva dobiti ovakav oblik kakav je danas, a to su znači trobrodni naos sa galerijom, sa ženskom galerijom gore, sa tremovima okolo, sa severne, zapadne i južne strane. I kao da ti tremovi koji su tu podignuti, kao da su podignuti na mestu onog zida koji je krio crkvu od očiju Turaka, i onda se to odjedanput se otvorilo i zahvaljujući toj obnovi ova crkva je dobila ovakav izgled. Sada dolazi 21. vek, što bi vi rekli, i sada preosvećeni episkop Arsenije obnavlja opet tu crkvu i ono što je posebno važno, kompletna restauracija i konzervatorski radovi na ikonostasu su urađeni. To je radio Republički zavod za spomenika, a sam ikonostas drve je radio dr. Franz Turk konzervaciju, tako da je jedanput zasijala jedna skroz zaboravljena lepota. Tokom tih istraživanja uspeo sam, čini mi se, da definišem i autora ovih ikona, da je to u pitanju jedan izuzetno veliki slikar sa Hilandara poznati, jer je đakon David. Ovaj deo, južni deo, iznad gore Deizis, radio isto poznati, ne tako kvalitetan kao jer je đakon David, ali i Anja Moler, to je poznati u zapadnoj Srbiji, dosta slikao i po Beogradu. Ono što je zanimljivo za ovom ikonostasu, to je činjenica da vrlo malo ih ima. Obično svi znate da je raspeće sa krstom, nalazi se jedno na ikonostasu. Pogledajte, ovdje ima 3. Recite nam još nešto o umetničkoj vrednosti ikonostasa, ikona koje su na njemu. Kad vi pogledate druge radove zografa iz tog vremena, oni imaju ono što je prepoznatljivo za zografsku umetnost. Tako da ovo su, ja mislim, ikone koje stvarno zaslužuju posebnu pažnju, kao da je školovan negde u to vreme na akademski način, negde na zapadu ili možda preko Kritske škole, Italije preko Kritske škole, da je onda dolazio do tih nekih akademskih znanja, znači što se tiče proporcije, odnosa boja, kompozicija, sve to, perspektive, znate, on kao u renesansi, vidjet ćete ovde u Blagovestima, dubinu perspektive postiže tako što konusno seče jednu platformu na kojoj stoje akteri događaja. Pored, znači, ikona imamo izuzetno lep rezbarski rad. Rezbarija, osim te biljne ornamentike koja je uobičajena, ima i neke detalje kao što su uobičajene za ovo periode u punoj snazi svoje simbolike, grozd, gde ptice kljucaju grozd, ali imamo jednu prelepu predstavu gde je predstavljen lav koji gazi zmiju. To je jedna izuzetno značajna detalj koji u stvari predstavlja vizualizaciju psalma 91/13, gde lav gazi zmiju, znači dobro pobeđuje zlo. A imamo i predstavu konjanika. Možda je baš taj konjanik predstavlja rezbara koji je došao ovde na konju i ovde sebe isklesao. Recite nešto još o tehničkim detaljima knjige. Izdavač je Eparhija Niška i Saborna crkva u Nišu, pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, bivšeg vladiku našeg, i sa blagoslovom episkopa niškog gospodina Arsenija. Velika mi je čast što je uvodni tekst preosvećeni Arsenije napisao za ovu knjigu. Ono što posebno čini zadovoljstvo, to je što je recenzent ove knjige profesor dr. Miodrag Marković, dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti, ugledni naš vizantolog. Tako da, eto, sve je to, čini mi se, jedna garancija da će ova knjiga ima svoj nivo i svoj kvalitet. Gospodine Rakocija, čestitam na projektu koji ste sproveli i zahvaljujem na razgovoru koji smo imali ovdje. Hvala i vama.